so happy to be the Grand Prix winner of the International Song Festival The Magical World of Coulisses, held in St. Petersburg, Russia. Dan huwa l-kumment fuq is-sit Facebook tas-sopran Karl Luke Schembri, ir-rebbieħ tal-Festival Internazzjonali The Magical World of Coulisses. Karl Luke Schembri ġuvnot żgħir vuċi meraviljuża. Fil-fatt huwa għandu biss 14-il sena. Bid-bissima kbira fuq fommu din kienet ir-reazzjoni ta' Karl meta mistoqsi minn One News kif irreaġixxa x'insar jaf li rebaħ dan il-festival. Tinħossni kuntent ħafna, stinkajt ħafna. Ma kontx nistenni għax il-kompetizzjoni kienet diffiċli ħafna. Kien hemm aktar minn 300 diska u l-età varjat minn xi 5 snin sa xi 42 sena u konna ara eċitat meta smajt li rbaħt. Karl Luke kien wieħed fost 300 parteċipant li ħadu sehem dan il-festival u l-età tal-parteċipanti kienet tvarja minn 5 snin sa 42 sena. Karl Luke irringrazzja lill-ġurija li jafdaw fih u lill-allima tiegħu Claire McCartin u Antoinette Midjani tat-taħriġ kollu li provdewlu.